Pamirsa wenten 14 desa saking 51 desa, Kelurahan ring Kabupaten Jembrana, kaulangan pindah ke genah ngelimbakang vaksinasi massal rabies. Nanging pangupaya nambaken rabies durung sidek laksanayang, santukan raung mangkin stok vaksin rabies HPR kosong. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana Kantun Nyantosang wantuan sanes sampun keajuang majeng pemerintah Provinsi Bali. Sangkaning stok vaksin kosong, mejantan vaksinasi rabies majeng penyuan asu ring 14 desa nenten sidek laksanayang. Lianan ring punika ring Rahina Waraspati kantun kepanggih kasus cegut asu rabies. Raumangkin wilangan nyani kantos 111 kasus. Kepala Bidang Keswan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana Wayan Widar Semausang wantuan vaksin rabies saking provinsi durung katrima. Indik wantuan vaksin inucap pacang kalimbakang taler durung janten galah nyani. Nanging kuentanan kasus ring lapangan sayan mawawah utamanya ring 14 desa kelurahan inggih punika Desa Baluk antuk populasi siu 300 petang dasa ukut, Desa Brangbang siu 115 ukut, Pengraguan siu 100 pitung dasa pitu ukut, Desa Pekutatan siu 100 ulung dasa sia ukut, Banyar Tengah sama sia dasa 6 ukut, Lelateng siu satak 11 ukut, Desa Sangkar Agung telungatak pitung dasa kutus ukut, Desa Dangin Tukadaya ulungatus seket kutus ukut, Yeh Embang Kangin sangangatus pitung dasa 3 ukut, Desa Yeh Sumbul sangangatus pitung likur ukut, Gumre sangangatus 11 ukut, Desa Manggisari telungatak nanggu kutus ukut, Desa Medewi pitungatus 16 ukut, miwah Desa Pangyangan 300 ulung dasa 6 ukut. Anut ring anceng pabuat vaksin rabies, kantos langkungan roras talian. Kantos tanggal 6 likur Mei, war sekali tali kali likur, sampun wenten 14 kasus dados 111 kasus, saking sedurung nyane ring tanggal 13 Mei wantah 1 kasus. Wilangan kasus cegut asu ketah nyani kepanggih ring widangan saneng ranjing kecamatan masuk zona merah. Surya Dharma Nguningayang.